ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕꯔꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯒꯤ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯅꯤ ꯃꯦꯁꯥꯞ ꯍꯖꯔꯠ ꯏꯗ꯭ꯔꯤꯁ ꯑꯂꯩꯍꯤꯁꯁꯂꯥꯝꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯨꯟꯅ ꯈꯪꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯈꯪꯍꯟꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ꯫ हज़रत इद्रिस अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मचा हज़रत शीश अलैहिस्सलाम की मचा अनूस हैरिबा अदुगी नसलदगी लाकपनी। हज़रत इद्रिस अलैहिस्सलाम की मपा की ममिंगना यारित कौई अदुगा माँ की ममा की ममिंगना बरकाना कौई अदुगा माँ की हज़रत इद्रिस अलैहिस्सलाम की नुपी की ममिंगना लोई नबी की ममिंगना आदिना हैना कौई। हज़रत इद्रिस अलैहिस्सलाम की मचा नुपा अमखक लेरमी माँ की ममिंग अदुना मुतौशालिख हैना कौई हैना ताकबीरी। इद्रिस अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की चू मपूनेबा हैबदी हज़रत इद्रिस अलैहिस्सलाम की मतुंगदा मागी मथंग मथंग खंदानदगी लाकपनेबा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हैरबा नबी अदुसु। हज़रत इद्रिस अलैहिस्सलाम कराइदा पोखिबनो अमसुंग मा कराइदा मतम कुइना लैखिबनो हैबा अदुसु कोई खमिनरसि स्किप तौदबिन म्याम पुनमक तामिनसि इंशाअल्लाह। लरिकता सुमने बीरी हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम लैखिद्रब चही कया चही चंगा सुइरी अदुगो चही लिसिंग अना सुइबिरी अदुगुमलबा इस्राएली रेवायता सुमने लाई हज़रत आदम अलैहिस्सलाम लैखिद्रब की मतुंगदगी लैखिद्रब मतुंग चही चंगा के मतुंगदगी हज़रत इद्रिस अलैहिस्सलातु वस्सलाम चही चंगा के मतुंगदा महाक लाए अदुगा महाक असिन लाक्त्रिंगै ममांगदा हज़रत शीश अलैहिस्सलाम नबी अदुगी अल्लाह ना थारखरबनी अदु महाक के दिल अमसु महाक के धर्म अदुगी मतुंग इन हज़रत इद्रिस अलैहिस्सलाम ना फॉलो तौरगा चलम्मे अदुगी मतुंग हज़रत इद्रिस अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक तआला ना महाक के मसागी नबुवत अदु अल्लाह ना फंगबगी मतुंगदा महाक की मथक्ता अल्लाह रब्बुल इज्जत ना महाक उंदा अल्लाह ना मजहब अम दिल अम पीनबीरे अदुगा महाक के मथक्ता अल्लाह रब्बुल इज्जत ना अल्लाह के अपिकपा लरिक सहीफा सिंग मनुंगदगी सहीफा कुंथ्रा महाक के मथक्ता अल्लाह ना थबीरक हैना हाइबीरे कि हज़रत इद्रिस अलैहिस्सलाम थारा अब अमसुंग महाक थारक्त्रिंगै मांगदा मियोइबसिंग असि इतना यामना फत्तबा अमसुंग यामना अल्लाह ना हाइबी इंदबो ओइरमी यहाँ तक कि अल्लाह अमखक्तने हाइबा मपुसिंग अदुब थादोक्लगा अल्लाह नत्तब मय्यसिबु मपुने हैना लाटनरमेबा मतम हज़रत इद्रिस अलैहिस्सलातु वस्सलाम असिबु अल्लाह ना नबी ओइना माखोइगी नबी ओइना थारए थाराबगी मतुंगदा मखोइसिंग अदुदा अल्लाह अमखक्तने हाइबा अमसुंग अल्लाह के मतुंगदा इन्नगदमी अल्लाह खक्तदा ईमान पुरक्कदबनी नखोइना लाटलिबा मपुसि अरानबनी हाइबासि हज़रत इद्रिस अलैहिस्सलातु वस्सलाम अदुना मखोइ मयामदा हैरक्लमी। मतमदुदा खुनगी मियोइ पुनमक्सिंग अदुना हज़रत इद्रिस अलैहिस्सलाम के वफमसिंग अदु तारमदे अदुगा मखोइ मियोइ मयामसिंग अदुग मनुंगदगे मखोइ मियोइ खरा खजिक्तंग हज़रत इद्रिस अलैहिस्सलाम दे ईमान पुरक्लमेबा। आखिरकार हज़रत इद्रिस अलैहिस्सलातु वस्सलाम असिना माके खुंगंग अदु थादोक्लमलगा अतोपा लम अमदा चटलगे हिजरत तौबगी अल्लाह के हुकुम फंगलक्लमी अदुगा अल्लाह के हुकुम फंगबगी मतुंगदा ईमान पुर अब मियोइसिंग अदु महाकना हाइ करि हैना अइखोइ मसि खुंगंग असिदा लैररोइसे अल्लाह के हुकुमनि खुंगंग थादोगा अइखोइ अतोपा मफम अमदा हिजरत तौगदबनी हैना अइखोइना मसिदा खंगुंगमी उलमाइ किरामसिंग इबेरी इस्लाम गिदमक्ता अइगे अपोक्पा लम अमसुंग खुंगंग थादोगा अल्लाह हिगिदमक्ता खल्लगा हिजरत तौबा अमसुंग खुन थादोगा चटपा हाइबा असे हज़रत इद्रिस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना ख्वाइदगी इहालानबा तौखिबनेबा मागी खुंगंग अदुबु माना इस्लाम के दावत तौ मतमदा यादब मतमदा अल्लाह के हुकुम फंग माना मागी खुंगंग अदु थादोगा चटनिंगैगिदमक्ता होटनखिबा अमसुंग थादोगा चटखिबा अदुबु हिजरत कौवेबा हिजरत से हज़रत इद्रिस अलैहिस्सलाम ना ख्वाइदगी इहालानबा तौखिबनेबा। मतमदु गावगी मियोइसिंग अमसुंग मागी खुंगंगी मियोइसिंग अदुना हाय नहांगना अखोई खुल्लसि थादोगा चटखिबा तारगदि अखोई खुंददि अखोई हानदगी सुदुमुक लेरकपनी मसिदगी हेना अतोपा अमदा चटपा मतमदा करम्बा अफबा अमसुंग करम्बा नुंगाइबा खुन फंगद्रोबनो अदुना अखोई थादोगा चटनिंगदे अमसुंग चटलेना खल्लो करम्बा अफबा फंगद्रोबनो हाइना मयामसिंग अदुना हायबा मतमदा हज़रत इद्रिस अलैहिस्सलाम ना मखोइदा हाइ करेना नखोइ अल्लाह ताला दा थाजब थमु अल्लाह दा थाजब अल्लाह दि लोइनमक ngamba mapuni अल्लाह ना मसिदगी जो हेना फबा अतोबा खुल्लमा मसिगी महोत्ता अखोइदा सोइदना पीनबीरकनी हाइना हज़रत इद्रिस अलैहिस्सलाम ना मखोइ मयामसिंग अदुदा हायबा मतमदुना मयामसिंग अदुना हज़रत इद्रिस ना हाइबा अदु तारगा मखोइसिंग अदु राजी ओइन यारे अदुगा मखोइ खुंगंग अदु थादोगा चटखियब मसिदा खंगसि हज़रत इद्रिस अलैहिस्सलाम असि करम्बा खुन्दा पोकपनोबा मागी खुंगंग मान थादोगा चक्कदोबा लम अदु करम्बा लमनोबा असुम नैबिरी हज़रत इद्रिस अलैहिस्सलाम ना लैरिबा लम अदु इराक की अदु बाबुल हाइरबा लम अदुगी मफम अदुदने हाइना हाइबिरी बाबुल हाइसि अदुनोबा कई मरी मक्ता मैगे अनि मक्ता तुरेना इसिंगना इपाकना थाचनबा अदुम खुल्लमनेबा बाबुल हाइरबा मफम अचे मदुरोगी थादोगा अचुम चुमनदसु इंसान में बेकोने कोई युम थादोगा अतोपा अमदा लैबचे कई चनिंगदबनेबा अदु मफम मदुदा बाबुल हाइरबा इराक की अचौबा खुंगंग यामना फजबा अदुमबा शहर मनेबा बाबुल हाइरबा मफम अचे मफम मदुदा लैबा पोकपा अदुमबा हज़रत
Idris alayhi salam maduneba ada Idris alayhi salam maduna mafam adu thadoga magi miyoi sing aduga loinaraga hijrat tawre aduga maki kungi miyoi sing aduna lakku matamda ma khungang adunba turen mapan amju adunba turel adu lanthораga khullama Allah rabbul izzat yamna phajaba amju yamna mawong taba khullama makoi da pina bi Allah thengnalle aduga mafam maduda makoi je Allah gi leinabagi ajaz pi aduga kungi miyoi punna mak taire ai koina mafam koi khulladu thadoga lakku matamda nakoina sauki amju nungai taba phauba do Allah ni koi gi damak khul phajabam pi na bire madugi khulladu karam ba khunnu hay matamda misar hayba khungang aseni hana hayaba misar chi adum khungang adu kawe hadan nu alayhi salatu wassalam gi matamda Allah na azab thara aga khundum pura barbat tahon gi adum khungang adu ne mafam madu la e la ba gi matung hazrat Idris alayhi salam na Allah gi shukr ada tawi aduga Allah taala da mana subhanallah ga mafam madu mahak laire aduga mafam madu mang ilm dillasibo Allah gi islam amsung dillasibo sandok pa horok lamme ba du ilm dillasi sandok matamda mana matam maduda Allah gi damak te ilm sandok pa ai gi khungang thadok Allah gi damak te ilm sandok pa matamda kalam gi jariya oi kalam masigi iba pen gi mathau tae ba ahan bada dunya da ahan ba kalam iraga ilm sandok khiba hai bachi Allah tabarak taala na dunya semba hubadagi kwaidagi halan bi hazrat Idris alayhi salatu wassalam na horok khibane kalam iba si kalam masini iraga ibagi amsu iraga din sandok pa bi hazrat Idris alayhi salatu wassalam halan ba horok khibane adugi mang na kanagum mi ama bona kalam waina iba haudriye badugi matungda hazrat Idris alayhi salatu wassalam na mahak iman asibu atop pasing adu babul adugi nataba atop khungang adu laaga dilla si mangna phajana sandok lamme aduga islam asi matam adugi islam adu yana mupangan kankhat laule kankhallak abagi matungda adungno misarda leirba miyoi sing adu mana dil adugi dawat tawbaga islam adu mapangan kankhalla ama matamda mayam sing adu da haire karina aikoi asengba lamdi adungloba babul hairba iraq ke mafam madudani madugi mafam madugi koi thoaga lakhibani madugi mafam maduda aikoi hallaga makoi sing adu allah ge hukum indaba amsung Allah di iman puru haywa matamda makoi yadabani aduna maram waraga aikoi hawjik makoi gi matakta lan tawgadabani aduga jang tawgadabani aduga Allah na soidana ngawhangadabani haina hairaka hazrat Idris alayhi salam nabi aduna iman wala miyoi mayamam khomjallaga matam maduda miyoi sing aduga lan thengna chatkirameba masidagi choi koina khamngami Allah rabbul izzat khakki damakta lan oiba jihad tawba amsung mafam madu lan thengna baibchi khwaidagi halan ba horakhi ba haibachi hazrat Idris alayhi salatu wassalam asin horakhiba asigi mamangda atopa nabi amsung atopa kanagomba amafauna islam ge damakta jihad tawrokhidreba aduna takpadi hanagi matam Allah ke nabi laktngai chahi kya kya ge mamangda su islam ge damakta lan thengrakpa Allah ge damakta jihad tawba haibachi matam maduda su adum yaukiyeba to khwaidagi halan islam ge damakta jihad tawrokhiba mi du kanano kanam ka rasul nu haiba taragadi hazrat Idris alayhi salatu wassalam ne basi mai koi note tawjalla khangjallachi magi babul harba iraq ke mafam maduda lan thengna bachalle lan thengna bachatto matam madura Allah tabarak taala na hazrat Idris alayhi salatu wassalam adubo mafam maduda Allah na fata to holle ngamhalle adu mai pa aga mafam madura mak la e adu laikhirami adugi matungda hazrat Idris alayhi salatu wassalam asi mafam maduda islana mai pakallabagi matungda din amsung islam ai sandora aga mahakna matam madugi khwaidagi chawba amsung achauba nabi amsung al matam madugi khwaidagi mai pa aba chahi kaya foba mahak aduna mafam madu islam gi damakta phiran jum khatlaga Allah gi damakta choromi aduga makha tabda aikoi toina hangba question lamana kari kya hazrat Idris alayhi salatu wassalam gi zikr amsung magi wari chi Quran da Allah rabbul izzat na hay ibrahim haybi question lama chumi Allah rabbul izzat na hazrat Idris alayhi salam gi matang da Quran majid ta hay madugi wafam madudi Quran gi mafam anida hazrat Idris ki Allah na bayan tawraga hayaba amma na karamba Surah Anbiya ge ayat number 85 aduda Allah rabbul izzat na hazrat Idris alayhi salatu wassalam ge haibiriyaba Surah Maryam dasu ayat number 53 tagine 53 fawbada hazrat Idris alayhi salam ge matang da hairiyaba lana Quran da hairiba sigi mafam anis dagi hena hazrat Idris alayhi salatu wassalam ge matang da lakteba ngasi aikona magi punsigi wari amsung magi mapagi mami mamagi mama khuding mak liriba asidi atopa islairi riwayat amsung atopa larik sing ni story da yarumba wafam sing adudagi lawthoga mayam da lijabagi wani lekin Quran da di mahaki matang da ani kak lai basdagi hena lakteba to hazrat Idris alayhi salam gi Surah Anbiya da Allah na hairiba adugi Quran ge ayat to mayam khaminarsi Allah na habiri kari bismillahir rahmanir rahim wa Ismaila wa Idris wa zal kifli kullum minas sabirin hain hairiba
ꯑꯥꯔꯊꯗ ꯀꯔꯤ ꯏꯁꯃꯥꯏꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯗ꯭ꯔꯤꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯖꯨꯜꯀꯐꯜ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯜꯂꯥꯍ ꯔബ്ꯕꯨꯜ ꯏꯖꯠꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯁꯕꯔ ꯇꯧꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯜꯂꯥꯍꯅ ꯍꯖꯔꯠ ꯏꯗ꯭ꯔꯤꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯖꯔꯠ ꯏꯁꯃꯥꯏꯜ ꯖꯨꯜꯀꯐꯤꯜ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯜꯂꯥꯍꯅ ꯁꯕꯔ ꯇꯧꯕ ꯃꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯒꯨꯟ ꯊꯥꯒꯠꯂꯒ ꯑꯜꯂꯥꯍꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯑꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁꯨꯔꯥ ꯃꯔꯤꯌꯝꯗꯁꯨ ꯑꯜꯂꯥꯍꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯋස්ꯀꯨꯔꯨ ꯐꯤꯜ ꯀꯤತಾꯕꯤ ꯏꯗ꯭ꯔꯤꯁ ꯏꯟꯅꯍು ꯀꯥꯅ सिद्दीक़न नबिय्या वरफ़अनाहु मकानन अलिय्या हाइना हाइबिरियबा हे अहले किताब सिंह नकोय हजरत इद्रिस अलैहि सलातु वसलाम की जिक्र तौ हजरत इद्रिस अलैहि सलातु वसलाम बु निंगसिंगु असेंग बमक्के मागदो अचुम्बा नबीनी हाइना अल्लाहना हाइरियबा हजरत इद्रिस अलैहि सलाम सिनि ताकपदि हजरत इद्रिस की वरी अमचुंग महाक लाखिबा अदुचु असेंग बनि हाइबि कुरान दगी याव फंगेबा अल्लाहना हाइ करी नकोय निंगसिंगु हे अहले किताब सिंह नकोय निंगसिंगु हजरत इद्रिस अलैहि सलाम असे असेंग बमक्के अचुम्बा नबीनी हाइना आइना माबु नबीओनि सेंबने हाइना अल्लाहना हाइरेबा वरफ़अनहु मकानन अलिय्या हाइना अल्लाह रब्बुल इज्जतना माको थांगतली अदुगुमलब अवांग मफम अमदा अवांग मी म ओइहल्लेबा सिन ताकपदि हजरत इद्रिस अलैहि सलातु वसलाम असी महाक असी असेंग नबीने अमसुंग मतम मदुदा अल्लाहना थारक्किबनि हाइबसि मैकोइना खांब ngame अल्लाह ताला ना हजरत ईसा अलैहि सलातु वसलाम बु अस्मान लौकतखिबनि हिंगना अदुम तौदना हजरत इद्रिस अलैहि सलातु वसलाम असिजु अल्लाह ताला ना महाक पु अस्मान द हिंगना चलनखिबनि अदुगा अस्मान द चतखिब नबी अनि ने हाइकि अम्मना हजरत ईसा अलैहि सलाम ने हाइकि अनि सुबदा हजरत इद्रिस अलैहि सलातु वसलाम ने हाइकि हजरत ईसा अलैहि सलाम अस्मान द चक्खिबा दु अल्लाह ना अस्मान द लौकतखिबनि लेकिन महाक की मौत ओइद्रि हजरत ईसा अलैहि सलाम दी कयामत की म्याद अल्लाह न थारकनि लेकिन हजरत इद्रिस अलैहि सलाम असिजु अस्मान द चतखिबनि लेकिन अस्मान दगे हल्लगा लाखिद्रे लेकिन महाक की दी अस्मान द चतखिबा तारगसु अस्मान द अल्लाह न माकी मौत थवाई लौहनख्रगा मफम दु मक्तद मागी मौत ओइख्रबनि अदुना खेतना भाइबु करी इद्रिस अलैहि सलाम दी मफम जुदा अल्लाह न थवाई लौरगा मौत ओइहनख्रे अदुआ हजरत ईसा अलैहि सलाम दी अस्मान द लखुत्ख्रगसु माकी दी मौत ओइद्रि बरहान ईसा गी वड़ी आइना मांग तो अपलोड तौजख्रबनि चंगजलगा ताबिउ चेनेदा हजरत इद्रिस अलैहि सलाम मचिगी अस्मान द करम न चतखिबनो अमसुंग माकी मौत करम न ओइखिबनो सिनाइजे मफम मदुदा महाक न लैरे लैरबगी मतुंग हजरत इद्रिस अलैहि सलातु वसलाम ना हजरत बाबुल हाइरो खुंगंग दो लाक मान इस्लाम आई संदो एदुगा मफम मदु मतम मदुदा महाक न मिवई निंगथौ अहुम मरी की चांग सी मतम मफम काबिला खुंगंग अममोमगी महाक न सेमे हाइना ताकपिरियबा मफम मदुदा हजरत इद्रिस अलैहि सलाम मतुमना खुल्लदु इस्लाम गी दावत मान कलम द इरगा इस्लाम संदोक मतमदा निंगथौ अदु मफम मदुगी खुंगंगी अदुगी मिवई सिंग अदुदा लोनची मरफूगा निथोई लोले मतम मदुदा हजरत इद्रिस अलैहि सलाम मिवई मतम मदुदा हजरत इद्रिस ना निंगथम नबी ओइ मतमदा मतम मदुगी मिवई सिंग अदुगी मरोनची लोन मरफूगा निथोई लोले हाइना हाइबिरी मदुगी लोन मरफूगा निथोई मक्की मरोन सिंग अदु लोइनमक हजरत इद्रिस अलैहि सलातु वसलाम दा अल्लाह लोइन खंगल अदुगा माना मागी ग्रुप की मी चिंग लोइनमक खाइदोगा माना दिन ओइना क्लास ओइना तागा इस्लाम आई संदो एदुगा मी खुदिंग मक्ता लोइनमक खंगलगा इस्लाम संदोकलमेबा बरन अदु पुन्नमक सिंग अदुगी मान निंगथौ ओइना मिओइ मरी खल्ले हाइना हाइबिरियबा मदुई निंगथौ सिंग अदु अफबा खरासु यावी लेकिन मखोइगी निंगथौ सिंग अदुगा मंगदगी निंगथौ अमा यावी ख्वाइदगी फबा निंगथौ अमा मदुगी निंगथौ अदुगी ममिंग अदुना इस्कलबियुस हरबा निंगथौ अमा यावी मदुना ख्वाइदगी न फयबा माना सेमेबा निंगथौ सिंग अदु हजरत इद्रिस अलैहि सलाम गी नियम नीति अमचुंग मागी कानन मागी वफम मागी ईमान मागी दिन माना संदो वफम सिंग अदि मिओइ सिंग अदु लोइनमक किनिंगथौचिन चेक्चन थम्मेबा बरान हजरत इद्रिस अलैहि सलातु वसलाम असी अल्लाह तबारक ताला न महाक ओंदा नोंगमा इस्लाम असी संदोरा अबगी मतुंग हजरत इद्रिस अलैहि सलाम दा अल्लाह रब्बुल इज्जत नाइ की फरिश्ता थारे दो है इद्रिस अलैहि सलाम अल्लाह ताला ना ओंद वफम माहिरे मदुदी करी ngasi dagi na naha on na dunya da lei fauba matam khara ase masigi manung ji jitne bi dunya da leiba mi khuding mak singa sina tawba afaba ne ki khuding mak singa se masigi sawa bade naha on da loina mak ki loina mak fangan gani haina Allah tabarak taala na naha on da hai hai matam da Hazrat Idris alayhi salatu wassalam ne yamna harawre haina ai bi kuma ji tarabagi matung da Hazrat Idris alayhi salatu wassalam ga manakta farishta लाए हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम लाए दुगा जिब्राइल नमिंदा ये अल्लाह के नबी इद्रिस ना की थवाई लौबगी हुकुम अल्लाह न पिरकले अदुना अजराइल अदुना ना के नाक्ता लाक इबनी अमचुंग ना के जात याव बतारगति ना के नाक्ता लागे हाइना मा हाइरि हाइना हाइवा मतमदा अल्लाह तबारक ताला नबी खुदिंग बक हुकुम बी करी हाइना मागी थवाई लौ मतमदा फरिश्ता खुदिंग मक न महांगोंद की इजाजत लौरगा थवाई लौबा हाइबिसि नबी खुदिंग मक की अल्लाह न मगोइदा मसिगी हुकुम मसि अमजुंग महांगोंद सिगी थबुक अमजुंग कंट्रोल जी अल्लाह न पी नबी मतम मदुरा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मदुदा हजरत इद्रिस अलैहिस्सलाम नबी दुन हाइगी करी हाइना अइगी थवाई लौबा दुंगाई को अइगी सि आसमान द
pubiyo aduga Allah ki manakta ihana Allah ki manakta chatki haina hai aduga matam maduda Hazrat Idris alayhi salam adunu farishta adugi masada tungaga asman da chatli aduga ahan asman yawi aduga ani suba asman yawi ahum suba asman yawi mari suba asman du yaure yawa matam maduda adugum lo farishta Hazrat Azrail alayhi salatu wassalam aduga thengna kibani matam madru mahak na hai kibani kare haina ayhak asi Allah na hukum pire na ki thawai lawro haina na ki thawai lawro gi haina haiba matamda adum lo ba Azrail nududa Hazrat Idris alayhi salam na ki ngaiko nang ai thawai lo ba yakiro ai Allah ga hana unarge amchung Allah ka wari sanaki gi hain hairaga mahang Allah tabarak taala ga wari sanaki baneba Hazrat Idris alayhi salatu wassalam aduna Allah rabbul izzat ke manakta sallaga Allah taala da hangachar ke bani ya Allah na hang ai gi punsi ji khara khajek tang sangan biu haina haiba matamda Allah rabbul izzat ne yaro haina nasin takung ami chahe oining mi oisanu insan mi ba ikoi na koi ge jobi Allah na tongki ba numit ado adudagi mikup am hen bi yaro mikup ama wat pe yaro haiba do asidagi khangmung ammi nabi edunu jo Allah da ai matam khara le hen biu haiba matamda Allah tabarak taala ne yaro haina hairaga mafam maduda Allah taala gi ijazat leitrabane ma ke matam madu yorokpana maromaraga ahum suba asman naduda Hazrat Idris alayhi salam mashigi mafam maduda Hazrat Azrail ma ke thawai lokibani amchung ma ke mawt oiraga mafam du maktuda ma ke mawt oikibani Hazrat Idris alayhi salatu wassalam gi wari asini Hazrat Idris alayhi salatu wassalam na dunya da chahi chahunga humfuga manga punsirammi haina larek teibiri ahen ba amchung awat pa Allah khaktana khangi chahi chahunga humfuga manga paso matam da Hazrat Idris alayhi salam na asman da karaga asman da amuk Allah ko makidamni asai aina haikiba ningthau adum loba ningthau aduna Hazrat Idris alayhi salatu wassalam asibo chatkiba matam da halakhigadra haina ngaiki adubu asman da chatkiba ado amuk hanna ma halakhide matam madugi ningthau afaba ningthau isqalbius harba ningthau aduna Hazrat Idris adubu asman da chatkiba matam da amuk hanna halakhidaba adu asigi asman da Hazrat Idris mari suba asman da laiki haibasi Allah ke nabi ga hadis tagi su phangwa ngami Allah ke nabi ne mera sat matam da adam asman kare ani suba asman kare ahum suba amchung mari suba asman adu kaba matam da Allah ke nabi ne Hazrat Idris alayhi salatu wassalam bo thengnaga Allah ke nabi ne salam torukibani adu gi potu ko ju khangwa ngami haju ki isqalbius harba ning thawachina Hazrat Idris asina asman da ka kra kumak khidaba adu gi matam madu da Hazrat Idris asibo halakikani haina mana khallaga yamna ngai ki jaha tak ki matam madu gi miwaching aduna ningthawduna babul harba mafam adu maktada Hazrat Idris alayhi salam gi achouba mujassama ana madur magi oni yadgar ona kari o pot ama seme duga haide murti mo ona seme duga mafam madur thammi adubo madugi poching adu kuina leirabagi matungda adugi matungda Hazrat Nuh alayhi salam Allah na nabi ona thare madugi nu singaduna chahi chama panyankai Allah ge din gi dawat to matumda Allah na akan ba ising gi chawla azab tharak matamda adungloba Hazrat Idris ki murti adu loina kai to kibani madugi matungdagi adugi lemhauba khara sing adu khomjan matamda matamgi mioi sing aduna khalli kare haina Hazrat Idris ki ni haina khanma potu Idris natabida isqalbius ni ko haina khannaraga lat kibani lekin kanagom bimna isqalbius har baning thaw duni haina madugi murti adu wari da ta bataragadi madu aseng nate tungda la ka mioi sing wa khallana khanne ki bugwani isqalbius har ba mioi sing adu ning thawni madugi ning thaw aduna Idris ki ningsing kudol loina thamkibane achini Hazrat Idris alayhi salatu wassalam na asman da Allah na lakhut kiba amasung mahak na asman da karam na mawt oikibano haiba adugi wari adu Allah taala na Hazrat Idris alayhi salam bo achumba amsung matam dugi khwaidagi afaba achumba nabi ona themkibani aduna inshallah lead wari je ko myam pun tamin naraka mathang next apama wari adu koi habiro adugi matang so isoidra bayan tawjarake Allah na hair ba se ko myam pun amal tawang pangan pino position